бар асари сар задани сӯхтор ва таркиш дар пайи он дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ё худзаправка дар ноҳияи Қубодиён 14 нафар захмҳои гуногуни сӯхтагӣ бардоштанд ки миёнашон занон ҳам ҳастанд. тавре ки ба оҷонсии иттилооти Азия Плюс як манбаъ аз беморхонаи ҷумҳуриявии Тоҷикистону Узбекистон хабар дод, 8 нафар ҷабрдидагон ба онҳо муроҷиат намуда, ҳолати 2 нафарашон вазнин ва ҳоло дар шуъбаи эҳёгарии бемористонанд. Боқимонда 6 нафари дигар осори сӯхтаҳои дараҷаи миёна дошта, зери муоинаи табибон қарор гирифтаанд. Холмурод Оиматов, сардухтури беморхонаи марказии ноҳияи Қубодиён, ба мухбири Азия Плюс хабар додааст, ки ба онҳо низ 6 нафар муроҷиат карда вазъи солимии яке аз онҳо, Раҷаб Малаеви 21 сола вазнин ва ӯ дар шуъбаи эҳёгарӣ қарор дорад. Боқимонда 5 ҷабрдидаи дигар пас аз расонидани кӯмаки тиббӣ ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. طبق معلومات کارمندان طبی آثار زخم‌های سوخته در بدن آنهایی که در شعبه احیاگری بیماریستانند بیش از 90% را تشکیل داده طبیبان بهر نجات آنها تلاش می‌ورزند. یک منبع دیگر از ریاست تندرستی ولایت ختلان به آژانسی اطلاعاتی آزیا پلیوس خبر داده است که دو گروه متخصصان جمهوری و ولایت برای کمک به طبیبان قبادیان سفربر شدند. سوختار و ترکش در ناحیه قبادیان تخمیناً بین ساعت‌های 15 و 16 روز رخ داده. بر اثر آن این نقطه سوزشواری پورا به کام آتش رفته است. با آتش نشانان میسر شده است که ترکش یک ظرف 10 تنه‌ای گاز را پیشگیری کنند. در نتیجه این حادثه همچنین نقطه خدمترسانی برای автомашинаҳо و 7 ماشین دیگر نیز آسیب دیدند. ساکنان محلی به خبرگزاری آزیا پلیوس اظهار داشتند که شمار نفران آسیب دیده زیاد بود، لیکن آنها زخم‌های سبکی سوختگی گرفته به طبیبان مراجعت نکردند.